Raremon, suppress at apa ini tower bell. Nah, pokoknya itu lah guys. Nah, gue mau lihat ini dulu. Oh, udah ada yang new nih. Ntar gue grinding. Nah, ini tempat gue grinding nih guys. Musuhnya yang udah pernah kita lawan. Gitu-gitu doang. Jadi ya udah, kita langsung aja main episode-nya ya. Duh, dia doang lagi sendiri, Cok. Raremon. Reko. Well, so this is your place, Koshiro? What are we gonna do? Please hide. Oh, ini dari ini ya, nyeritain Koshiro dan keluarga ini. You're home. Camp was cancelled. Really? What's wrong? Nothing's wrong. I see. Datar banget ya emang ya? It's the first time you're seeing her in a while. Arncha, apa tuh bahasa? Arncha been a bit blunt? No, that's not. Hey dear, when are we going to tell him the truth? Kapan kita akan ngasih tahu si Koshiro kebenarannya? Kenapa kita nggak nunggu lebih lama lagi lah? Kalau kita kasih tahu Koshiro sekarang, ini akan menjadi apa ya? Si Koshiro bakal sok berat lah gitu. Tapi gua rasa sih si Koshiro udah ini ya, udah mulai sadar sekarang. Dia udah mulai sadar kalau dia bukan inilah, bukan anak kita yang apa ya, bukan anak asli kita gitu. Dia itu kita adopsi. Terus apa yang terjadi? Nothing in particular, but Koshiro bengong doi bos. You okay? Look like we've received an email from Gina. Oh, dapat email dari Gina ya? Ada Digimon yang gak ya tidak teridentifikasi sudah mendarat di Shibaura. Apa? Oh iya, kalau nggak salah di pergudangan deh kalau di anime, di tempat kargo gitu. Sama berarti. Is this Shibaura Wharf? Yes, according to Genai. Digimon yang tidak teridentifikasi sudah sampai di sini. I'd feel right better about this if the others were here, but everyone should be asleep. Tapi semua orang sedang tidur sekarang. Can't help it. I'll just have to wing it on my own some way. Lawan Raremon. What's that? It's over there. Ini dia Raremon. Digimon lendir bos. Matanya serem banget ya, goyang-goyang gitu anjir kalau di sini. What that smell? It's coming this way. We have to do something before he turns around and notice us. Let's go, Tentomon. Berubah dong. Let's go, guys. Atlur Kebuterimu. Let's go. Kita kasih Home Buster. Home Buster apa Mega Blaster guys? Habis MP langsung aja. Wah, sedikit. Oke, tadi ada sedikit gangguan guys, jadi kita lanjutin aja ya. Sorry. Wih, sakit bos. Anger naik mah. Naik lagi gila. Sakitnya kayak apaan tahu nih. Gila goceng bos.
Ngalahin Greymon gue. Menang nih. Win by ourselves. Harusnya pakai, kalau di anime cuman pakai Kabuterimon guys. What's going on? The egg child must be nearby. Oh iya, di animenya Digivice-nya dibawa sama si Devimon guys. Pico Devimon maksud gue, bukan nama Devimon. Nah jadi kan Digivice itu bisa ngelacak Digivice yang lain kan kalau deket. Nah makanya si Koshiro nyadarin anak terpilih ke-8 ada di sekitar sini. Padahal mah Digivice-nya anak ke-8 itu dibawa sama Pico Devimon gitu. Lagian juga kan bukannya ini ya, cuman tiruannya doang ya. Jago batu Miotismon ini ya, bikin Digivice klonan, tapi ini kan legit gitu. KW berapa tuh? He left. We're safe for now, Tentomon. So what about the egg child signal? Right, the signal vanishing. Tuh kan bener. Right, same. But at least now we know the egg child isn't around Hikarigaoka. Karena tenang, it seems. Ya kan? Koshiro tuh tenang lah ibaratnya. Si ini anak ke-8 itu nggak di Hikarigaoka, tapi ada di dekat-dekat sini gitu. Ikut rumahnya juga. Saw a cat over there that looks similar to Taichi cat. Nah dia ngeliat si siapa namanya, Mika ya apa Miko? I don't know, maybe it hit some food around here. Sebenarnya ini udah ini sih guys, udah apa ya, udah clue lagi buat anak ke-8.